Da se maknemo s kamere. Eto, danas ćemo gledati film Otkriće, zapravo Otkrića piramida, ili stvari koje su piramide razotkrile ili što se o njima razotkrilo. Teško je prevesti Is the Revelation of Pyramids. 10-minutni uvod održat će David Icke, koji se slučajno i našao ovdje zato jer u nedjelju, to jest u subotu, ima svoje predavanje u Globusu u dvorani na Velesajmu. Piramide naravno nisu njegova specijalnost, za to je tu jedan drugi specijalist, Semir Osmanagić, koji će održati nekakve predavanje o nekakvim novostima, novim otkrićima na bosanskim piramidama poslije filma. Međutim, svakako sve moguće misterije, ono što smo nekada davno zvali misterijima, prije ili kasnije se pokazalo kao male rupice i prozori u jednu, u stvari, širu stvarnost koja se na kraju razotkriva kao jedna, ajmo reći, nešto istinitija stvarnost od ove koju kako danas smatramo da jest svijet u kojem živimo, kakva je bila povijest i slično. Pa pretpostavljam da piramide se mogu naći i u jednom, kako bi se to reklo, povijesnom revizionizmu, a ako ćemo tako akademski znati, ono čime se David Icke bavi, možemo i to koristiti. Drugim riječima, David Icke 10 minuta uoči filma Otkriće piramida, o vezi između piramida i onoga čime se on bavi i općenito u kojoj mjeri se zapravo možemo osloniti na ono što znamo o povijesti, a u kojoj mjeri bismo trebali iz određenih razloga obratiti pažnju upravo na ono što o njoj ne znamo. Hvala. Thank you. I agreed with every word you said there. Yes, I know. Whatever it was. I've come along here tonight, not sure what I'm supposed to do, except that there's the pyramid film following. They said talk for 10 minutes. Which for me is like asking me to swim the channel. You know, to talk for 3 hours, I'm more at home. But kind of this film, this documentary, fits into my work over 20 years, 22 years now, very well. I've not seen it. I don't necessarily agree with everything in it because I've not seen it yet. I may well. I don't know. But where it fits in is this: we have been sold through generation after generation the idea that humans have so-called evolved in a upward line from kind of primitive savages up to, oh, we're sophisticated, you know, we can fly to the moon now, and all that stuff. And actually there's none of that gone on. And clearly there has, because it's in our face, and it's interesting that people often can't see what is there so blatantly obvious. You know, I've travelled widely in the world. I've seen so many of these extraordinary ancient structures in places like Peru. I mean, they're staggering. You've got these vast, hundreds of tons chunks of rock fitted together with other hundreds of tons chunks of rock so perfectly that you can't get a piece of paper between them. And this was done, you know, at a time when humans were apparently primitive. These fantastic structures around the world, many of them, we could not do today. It's like, stands back, looks at it again. There's more to know here, as opposed to this. And this whole theory of Darwinism, which is this incessant forward evolution caused by survival of the fittest, has been one of the great
straitjackets that have held our understanding of the world and what we call history in this narrow band of perceived possibility. And what we now, as people awaken, and I've been on the road for 3 months in Australia and New Zealand and America and many other countries this year, there is a global awakening going on many levels. And one expression of this is seeing the bloody obvious. The pyramids were not built by a primitive people. I mean, hello? And then the question comes, well, who did it then? And then you look at a picture of anywhere basically in this galaxy, never mind the universe, and you see this explosion of lights. You see now all the predicted planets that it's said that are akin to the Earth. Not that this is the only place that life can, manifest, but even in our terms of life, there are so many planets out there that are similar to ours that could support life. And you look at that massive lights, and you think, do you think we're alone? Has life as we know it only appeared on this one little planet, in this one little solar system, in this colossal galaxy that's part of this almost unimaginable universe? And so it's obvious, well, actually, on the balance of probability, we're probably not alone. Of course we're not alone. Then the question comes, has other expressions of life, intelligent life, well, I look at the world sometimes that we live in and I wonder about intelligent life, but has this other intelligent life interacted with this planet and thus had the potential at different points to bring in knowledge, technical knowledge, understanding how to us impossible things like moving fantastic chunks of rock around is actually straightforward when you have the technology and the understanding of how to do it. And thus there have been inputs of very, very advanced knowledge at different points which have manifested as, in one way alone, as extraordinary structures that we cannot, from our perspective, Darwinism, explain. And when you put all this together, a pattern starts to appear. That if you start to look at it from this perspective, suddenly the unexplainable, the mystery, always the mystery, starts to come into some kind of clarity. And that is that there have been inputs in the human story recorded in so many ancient cultures around the world using different names. The Anunnaki in the Sumerian area of the world that we now call Iraq, the Chitauri as the Zulus call them, etc., where they have recorded these non-human visitations and interactions where this fantastic knowledge from our point of view has been brought in. And it's like it's been standing there staring us in the face. I've been there a number of times. These enormous bloody pyramids, these fantastic structures around the world like Peru, and they're saying to us, you are not alone. Look at it. And so I don't know where this documentary goes in terms of detail, but clearly it is asking us to perceive the possibility that some of the things I've just mentioned are ways of explaining these ancient mysteries. Because sure as heck, mainstream science and mainstream archaeology are not going to answer them, because they will not go where those answers lie, because it is outside the parameters of the belief system of mainstream academia. So we'll see where it goes, and
enjoy. Thank you very much. Hvala Davidu, inače mu bio san u životu da može reći enjoy the film. I uspio sve staviti u 10 minuta, čovjek koji inače drži rekord po najdužem pitanju u povijesti Hrvatske. 24 minute, jedno pitanje, jedan odgovor na jedno pitanje. Sada ste dakle film o piramidama, želim vam uvodni sat i pol. As anyone else, I thought that everything had been said about the Great Pyramid of Giza, until the day when I noticed that unclear facts were dismissed by Egyptology. So without prejudice, I decided to investigate. I just wanted to understand how this Great Pyramid was built, but this quest took me beyond anything I could have imagined. All the following relies on facts. This journey through time will take you from the most mysterious ancient sites to the roots of our civilization to puzzle over the Great Pyramid of Giza. World premiere, you will witness firsthand a groundbreaking discovery. Whether you agree or not with these conclusions, one thing's for sure, this will forever change the way you look at our planet. Even if much has been said about the Great Pyramid of Giza, it looks like we missed the point. Together we're about to take on a great journey, in which I will seriously challenge the usual tales of ancient Egypt history. Now that I'm familiar enough with this case, I know how sensitive it is, and how we hold on to, even without knowing it, what we believe to be true. But I will ask you to put this on hold for a while, to see how these startling puzzle pieces together and eventually lays open the disturbing mysteries of our past, since at the end of the day, that's what matters to us. Zapravo, mogli smo reći 15-minutna prezentacija bosanskih piramida od strane njihovog otkrivača Semira Osmanagića. To je zapravo tema koju ćete moći uskoro gledati i u emisiji Na rubu znanosti, u prosvetnoj emisiji, i zato mogu reći da 15 minuta apsolutno je dovoljno da se tek nekoliko bitnih novih otkrića predstavi, a nakon toga bit će prostora i za vaše pitanje, s obzirom naravno da smo ograničeni vremenom jer se kino zatvara u 11, pa bi dao mikrofon Semiru Osmanagiću da ne gubimo vrijeme bez veze i da nam on ispriča u 15-20 minuta što ima novo po pitanju piramida u Bosni. Evo Semir. Dobro večer. Gotovo sve što nas uče o drevnoj prošlosti je pogrešno. Se čujemo? Reci jače. Čujemo se gore? Porijeklo čovjeka, civilizacija i piramida. Za nekoliko decenija će nam se smijati našem neznanju o piramidama. U svijetu je izgrađeno oko 10.000 piramida na 6 kontinenata. Ovo je najveća i najstarija od svih. Bosanska,
piramida Sunca. Pogledajmo je iz zraka. Nešto ne radi, gledat ćemo na fotografskom snimku. Ova sjeverna strana piramide je perfektno orijentirana prema sjeveru. 7 elemenata bosanskih piramida zauvijek mijenjaju svjetsku povijest kao što je znamo. Broj 1, ovo su prve piramide u Europi. Broj 2, ovo su najveće piramide na svijetu. 220 metara visine, Keopsova 147. Broj 3, orijentacija ove stranice je najpreciznija prema sjeveru na svijetu. U filmu smo čuli da je odstupanje sjeverne strane Keopsove piramide od perfektnog sjevera 0 stupnjeva i 2 minute. Prema Geodetskom zavodu Bosne i Hercegovine odstupanje ove strane od perfektnog sjevera 0 stupnjeva, 0 minuta i 12 sekundi. Nikada u povijesti planete ovako perfektna orijentacija nije pravljena. Broj 4. Građevinski materijal. Kao što ćemo vidjeti, piramida je prekrivena betonskim blokovima. Blokovima koje su po svojoj superiornošću 3 puta kvalitetniji od naših modernih blokova. Broj 5. Starost piramide više od 12.000 godina. Broj 6. Ispod doline piramide u Bosni imamo najveću mrežu podzemnih tunela i prostorija na svijetu. Veću i od one ispod platoa Gize, ispod platoa Sakare, ispod Šangši piramida u Kini i ispod piramide Teotihuacan. I broj 7, u ovim podzemnim tunelima ogromni keramički blokovi koji dostižu 8 tona. Prilaz piramidi je kompletno popločan pločama pješčara. Ploča pješčara 15 cm debele. Trodimenzionalna topografska mapa prikazuje bosansku piramidu Sunca i bridove između zapadne i sjeverne, sjeverne-istočne, istočne i južne, zapadne i južne strane. Kada počnete uklanjati nanose zemlje, 80 cm, slično kao i kod kineskih i meksičkih piramida, pravougolni blokovi, 7 tona, slagani jedan do drugog. I ne samo to, prvi red, drugi red, treći red, četvrti red. Snimali smo piramide i PIP kamerom koju je izumio dr. Harry Oldfield iz Velike Britanije. Ovo je jedno obično brdo, špicasto u Bosni, i elektromagnetna polja iznad takvih brda su horizontalna. Zapadna Srbija, horizontalna elektromagnetna polja. Bosanska piramida Sunca, vertikalna elektromagnetna polja. Zbog čega? Stoga što se unutar piramide generira energija koja izlazi kroz njen vrh i uzrokuje da se horizontalno pretvaraju u vertikalne polja. Snimali smo je sa svih strana, istočne, zapadne, sjeverne i južne, i uvijek su ta elektromagnetna polja vertikalna. Bosanska piramida Mjeseca, prekrivena zemljom vegetacijom, visina 190 metara, Keopsova još uvijek 147. Na svim mjestima gdje smo vršili iskopavanja, od podnožja do vrha, nalazimo popločane terase, pravokutne strukture, vertikalne zidove, nove terase, stepenice, obrađene blokove, ploče, nove zidove. Ispod nanosa zemlje ogromna piramidalna tvorevina. I to sastoji se od terasa građene od pješčara, veće ploče, veći nanosi gline, srednje pločice, manji nanosi gline i najmanje pločice. 1, 2, 3, imamo ovdje primjenjen Fibonaccijev niz. Jedan od zidova piramide, kada sa vrha počnemo iskopavanja, vidjeli smo sekciju, redovi blokova, redovi gline koja je služila kao vezivo, drugi red blokova, red gline 10 cm, treći red blokova. Ovo je za Davida. Materijali koji su korišteni u visokom pokazuju visoki magnetizam. Glina koja sadrži magnetit i hematit, pješčar koji također sadrži oko 10%
magnetskih materijala, kao i konglomerat koji je korišten za betonske blokove na piramidi Sunca. Kod Keopsove piramide, o kojoj je malo pre bio riječ, unutar, odnosno izvana imamo krečnjak, koji također pokazuje magnetna svojstva, a unutar piramide onih prostorija imamo granit koji je također magnetizirani materijal. Chris Nano, koji je bio jedan od glavnih junaka u ovom filmu, zapravo pomenut je samo u matematičkom smislu, a ne i ono što je glavnina njegovog opusa u svojoj knjizi. Giza Power Plant, dakle Giza kao elektrocentrala, on dokazuje da je svrha piramide ne samo ogromno matematičko, geometrijsko i astronomsko znanje, već prije svega da se piramida ponaša kao ogromna elektrocentrala. Mi smo prve 4 godine u Visokom posvetili dokazivanju da imamo građevinski kompleks. Trebalo otići dalje. Koja je svrha bosanskih piramida? Potražili smo pomoć fizičara, elektroinženjera, stručnjaka za energetske fenomene. Među njima je dr. Slobodan Bizrak, koji je večeras ovdje, koji je mjerio anomalije na bosanskim piramidama i u podzemnom labirintu. Zaključujući da se na samom vrhu bosanske piramide Sunca može izmjeriti energetsko isijavanje elektromagnetnog polja koje imaju frekvenciju od 28 kHz koja dolaze iz piramide i idu prema kosmosu. I ne samo to, ustanovio je da kada mjeri intenzitet energije na površini i nekoliko metara iznad, da se taj intenzitet povećava. To je nešto što odstupa od našeg konvencionalnog shvaćanja energije, pa govori da što ste bliži izvoru, to je i signal jači. Što se udaljavate, signal postaje slabiji, na osnovu toga je koncipirana naša hercijanska tehnologija, a ovo što imamo ovdje je zapravo prvi primjer nehercijanske tehnologije. Postojanje nekoliko energetskih anomalija potvrdili su timovi stručnjaka iz Finske, iz Italije, iz Hrvatske i Srbije. Ukupno 5 energetskih fenomena. Postojanje elektromagnetnog polja, ultrazvuka, infrazvuka, magnetnih i električnih polja. Inženjer Goran Marjanović iz Srbije je potvrdio frekvenciju od 28 kHz na vrhu piramide Sunca. Drugim riječima, bosanska piramida Sunca nije građena samo kao građevinski objekt, već kao mašina za amplifikaciju, pojačavanje i kreiranje energije. 12.000 godina nakon gradnje ona još uvijek radi. Možda ne punim kapacitetom, ali još uvijek funkcionira. Naš gorelist Nikola Tesla je prije 120 godina vršio eksperimente sa istom vrstom nehercijanske tehnologije. U svom laboratoriju u Colorado Springsu, kada je kreirao svoj čuveni Teslin kalem, uspjevao je da šalje energiju sa jednog kraja laboratorije na drugi, udaljen oko 15 metara. Svoj posljednji eksperiment, prije nego što su mu spalili laboratorij, uspio je da pošalje energiju iz svog laboratorija u ionosferu koja se vratila natrag u Colorado Springs, osvjetljivši 20.000 domaćinstava u tadašnjem Colorado Springsu. Na našoj naučnoj konferenciji prije 2 mjeseca u Visokom, jedan broj naučnika je razmatrao ove energetske fenomene. I između ostalog, utvrdili smo, ako bi došli do virtualnog vrha piramide Sunca, zelenom bojom prikazujem njen oblik danas, crvenom virtualni vrh, dolazimo do cifre od 782 metra iznad nivoa mora, a to je identična dužina sekundarnog kalema na Teslinom generatoru. I znamo da su dužine izuzetno važne jer one utječu na frekvenciju. Također prije mjesec i po dana austrijski istraživač Klaus Dorn je dao fotografije svom prijatelju, fizičaru iz Njemačke koji imao pristup američkoj tehnologiji koja može da penetrira kroz tlo do 350 metara. Ova tehnologija nije komercijalno pristupačna, ali ono što je utvrđeno to je da ove linije
prikazuju podzemne prolaze na različitim dubinama. Krugovi prikazuju prostorije. Različite boje prikazuju različitu dubinu. Tako, na primjer, svijetlo-plava boja, evo je ovdje, prikazuje dubinu od 5 metara. Dakle, prolaze su na 5 metara dubine. Bijela prikazuje 10 metara dubine sa prostorijama. Plava 40 metara dubine, smeđa 70, žuta 150, sve do crne i crvene od 350 metara. Ono što je interesantno, to je da ovi prolazi su na neki način postavljeni u obliku potkovice i imaju odmak bijela, crvena, crna, plava, kao spiralno se kreću unutar piramide. A ta spirala je vrlo bitna, jer kada imate spiralnu građu, stvarate uvjete da se generiraju nehercijanski valovi. Prije 2 godine turisti iz El Salvadora su snimili na Kukulkanovoj piramidi sa svojom kamerom postojanje ovog zraka, energetskog izbijanja iz same piramide. I čini se, kada imamo oblik piramide i unutra postavimo ovaj Teslin kalem, da se automatski stvara ovaj energetski izboj, odnosno nehercijanski valovi. Ono na šta ovaj film nije odgovorio, to je prava svrha piramide. Piramide su građene kao najkompleksnije energetske mašine. I još jedan kompleks u Bosni, podzemni labirint. Mi smo našli ulaz 2,5 km daleko od bosanske piramide Sunca. Prolaze su rađeni u materijalu koji se naziva konglomerat, kamen, šljunak, pjesak. Oni su dugački 10 kilometara. Nalazimo ogromne blokove koji dostižu do 8 tona, leže na postoljima, 22 metra ispod su podzemni vodeni tokovi. Čim imate podzemnu vodu, generira se energija. Uzeli smo uzorke sa bloka, poslali baš ovdje u Zagreb i dobili rezultat da je riječ o keramičkom materijalu. Ekipa iz Zagreba pomogla nam je sa georadarskim snimanjima, ustanovila da se tačno u sredini ovog keramičkog bloka krije jedan ovalni predmet. Izlili su osnovu, pohranili ovalni predmet i sve skupa zalili. Dakle, ono što imamo, 2 metra ispod zemlje, podzemnu vodu, generira se energija. Energija udara u taj ovalni predmet, aktivira ga, okružen je keramikom, keramika ima osobinu da vibrira, vibriranjem keramike nastaje elektromagnetno polje. Na tome ovdje je riječ o nekoj vrsti drevne tehnologije, a ta elektromagnetna polja mogu se mjeriti našim znanstvenim instrumentima. Danas smo otkrili prvu podzemnu prostoriju, 50 kvadratnih metara, 4 metra visine, u njoj smo analizirali koncentraciju negativnih iona. Negativni ioni inače ubijaju viruse, mikrobe, bakterije, dobri su za naš organizam i zaključili da je koncentracija negativnih iona 50 puta viša od prosječne. Dakle, riječ je o podzemnom lječilištu. Našli smo prvo podzemno jezero, mjerili smo negativne kosmička zračenja i zaključili da ih ovdje u tunelima nema. Nema Hartmanovih mreža, Kirjevih, Schneiderovih. Drugim riječima, tuneli su građeni kao najsigurniji građevinski projekt na planeti ispod zemlje. Radili smo snimanje aure, jer smo primijetili da se ljudi jako dobro osjećaju. Aura, kao što znamo, je bioenergetski omotač oko tijela. Što je konsistentniji omotač, čovjek je zdraviji. I suprotno, koliko aura nedostaje, počeo je neki od procesa na našem tijelu. Imali smo analizu na 80 ljudi, postavite svoje 10 prstiju, jagodice odražavaju kompletno stanje aure oko tijela. Ovo je moja aura prije ulaska u tunel, kao što vidimo uglavnom je dosta dobro raspoređena oko tijela, na ovom mjestu nedostaje, ukoliko fali u visini koljena, to znači problem sa cirkulacijom,
nedostaje i ovdje, visini pluća. Nakon sat i po boravka u tunelu, vidimo se aura u potpunosti oporavila, ovdje je popunjena, kao i ovdje. Čak i čakre, plave linije prikazuju čakre prije ulaska u tunel, crvene nakon izlaska, pokazuju bolju prohodnost energije. Ova je analiza jednog broja ispitanika, smeđa boja prije ulaska u tunel, zelena nakon povratka iz tunela. 80% ispitanika pokazuje unaprijeđenu auru. A unaprijeđenje je u razmjeru od 10 do 40%. U nekim slučajevima možemo da vidimo da se aura i puno bolje raspoređuje nakon izlaska, kao što je to na desnoj strani. U filmu je pominjano nedostatak novca. Obično kad radite istraživanja koja nisu u skladu sa oficijalnom znanošću, čine sve da vas zaustave. Mi smo prvog dana otvorili projekt za sve, a između ostalog i za veliki broj volontera koji nam dolaze u Visoko svake godine, zajedno s nama rade na iskapanjima iznad zemlje i ispod površine, raduju se novim uspjesima. Lani smo imali 500 volontera iz 30 zemalja, ove godine iz 32 zemlje i redovito sa osmijehom iskopavaju najveće piramide na svijetu, sa željom da ono što je danas u donjem lijevom uglu vremenom ponovo svijetu postavimo kao najveću i najstariju, ne samo piramidu, već i energetsku mašinu na planeti. Hvala lijepo. Ako ima to kakvo pitanje, može dignuti ručice u zrak, postaviti ga, možda mu bude i odgovoreno. Evo. Tako da tako dugo nije to pronađeno.